sofwa na panama sofwa dia ni mo bi say dem say oyo sofwa enhwe onyumtuni be nwuma oto na nkodi na chi nkwaware na wabre a oname nkae because ya nware adom sa na onyumtini oba enhwe sofwa bia so dan kakraka fefefe na nkwaware no because okaware na mpanimfo sa na ade hyenhyen na yede na yego any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedie ena ebre asose muniaba ekwesi kapa enenso mede ebebe sumetie for ene ashofo na ene dey eye evangelist Dina Asamoah waba bontin din sembi ababetu edwa wo susu se eno ene ade achese ya anyontofo especially ye gospel musicians no ha womo womo abrabo mu ni titu crampo ene womo aware mu amadodo na aware etimi ego na ni nyina yensense we nyina epie mu ebra na chese yetoto na no abusa no eye nipa wone no ewo honom na edenti na up to now said no ho efe esite wontimi enware no de sa ensem we nyina etu edwa na ebusuan form man ko hwe video ni e ba ye beto ansem no eso nokre asofo obi mu mpe because me wanum sesi ai wunim me wo ho bre bia na osofo bi frem e na me ka se nyame wo hu me mobo no wahira me pa because wunim de bi kan hwe enye nyame a kade atoto me nuanum anyontofo nke bi atome yanko no ba ko den na tutu wunuamu se me nuanum anyontofo no binum wo ho a ofiri se woto nwom de yesese wo ne sofo ware na sofo be preach a woto nwom kana ya na anyontofo binum wo ma dwene ye won se okay eno na be boa omo but ebia wo wadwene no a wo de kɔ no na nye saa na beema no ebia na dwene ye no na ni nyina ne se nyomtoni ni hunu se wo botai a wo preaching nko ade wo hia nyame nipa enso be kom na nyame nipa timi ti akwala sin wo de nyame na meka ho abam obi atibi na bre bi mi wo ho saa na ye ba bi di menwum we Yehowa ni wudin kesi na medikan aye ayi wo de say momume a ye bi twa ho video a nti anum momume ni mu na sofo bi say maami bi ba ma sori say wo mo bo wo mo sofo aware ho mpaye na mi din ena urade de ma wo mo woni mi da wo evangelist na Asamoah din mi din okay metio na woni mi da tie ni ye nti na me ka se mi nuanum bi wo ho no mo a eye nimdi a wo mo anya ni nyame mo ena ama saa ne mele nyina wi a de wa kodu de wadu no wo se awurade se wo mo bo mpa mo sofo no mi din na awurade nti wo firi nkna ha basi esi mi ka se kura bi ama me no wate o tie ye o firi nkna ha ba kuma sisi esi oba ya ne yesedan ne kotwa CD no hwa na wo mo se ma me bibi akan so awurade na asoma me awurade na asoma no me ye ya makotwa video yobolobo ma ye mre ma mi si han ma me awurade asoma di ama me no se wa mama nkan kire wa okwa angel fama bi preach nyina wokumase ekwa hwehwe me den no ka kire o ti ni tie twam ne kura ne se awurade se o me fa me koma ne sofo no mo bo mpa ye no mimi din na awurade de ma no woni na sofo no nya wo den onware me na oni da na nse maame tie usu oni da one sabra na TV3 ye ko music pa tu ni TV so da wase da bi minu da enam se na ye da na nya me number wase awurade na de ma no tie ho na ya na me kasa awurade nti awurade tin ye sa so de me number mu obi wan kan kire me nyamia pe boy ama wa on kan nyame wonye mistakes sa na saa time no na wa worry dada me o de yankanwie okay yankanwie anti wa na me se maame me stati se me bro me ton se de ba ya obehu se me nya betesa na se wa no so ba na se maame no kwase me so anka no kra
ade am de be me so wo se awurade na dim ma wa me awurade ma me hu sa wo no sofo no kra na ba what no plan station wo twen wo afi wa start na se ma me so an kan kra me Bible be hwa pampam evangelist and Asamoah na eno nya wo mo sa me ba e wo Bible he fa say ni pa twan try fa Bible why physical deliverance kama physical deliverance ha afedia me starting some here na ai ena se ma me hwe tie man kan kira ai hwe ma me tie wo me so no sofo na bae enti wonim ne kura enti me kase so onyame anya wadom no ye bebo Yehowa no din kase ena me producer ka se me ba utache enti asese ye bibia ebe ma ye hu se dan na Asamoah so aba out ti sabre na Afia wa Afia Schwarz nega enti me wo ha na efra me se ei na na okoka kire Afia Schwarz nega se wo be warranty e say the wabre sujadi enti be ma bi obeba bi a openu fedi woni mafia kan sa na na menya akọ sofo ne se na osofo bi afra me adan a ma me wo kai me na nso o picture me to phone nso enti me nu me kai o era be o to phone ba o asa media me tie bia me no hia me ma ho na nso o picture na phone nso enti me ga wo so kai se brebi maami bi ba mo asore se sofo bi se omo bo omo sofo mpa ya na o se me na me soma no na so an se nyame de waba su ahu ada na ya mo ye sa de no me de wo ye nyina no wo sum nyame na ne nanti yi a on fa bibi hintaw na se me tiatia no ebiom we kura na sa fa se de ndem de ma tu fo bo then unya better sao Dabi ba Kristo mu a obesa me life me wi ase nyina na awurade na de me kan se be ma pese o ware wa asofofo no binum wo ho a wo mo na asai nyame ma no kre yate eno de yate se be ma pese o ware wa se no so ntwese oba be se wo life Dina papa ma e kwa fa so oba yi na ye kwampa. Oh, there are many ways of killing a cat. Style like they kun ejemwadi. Me ma fa kwan bi aso me kume. Dina, me pese me hu de ye wo kuno. Ana de wo ne no wo ho. Yam ne wo ho ne Christ ya. Yati abre wonye Mary kan yi. Wonu a. Enti awo bre mu Christ na. Wonu a na chichere me were ho konkono bo afo. Dina wo yesa. Me yes papa oba hima wo fesha wo hunam sokosoko na ha wo anointing wo suban wo nimfie adwuma na bribia aden na bema me nyina ba na wo pampam wo Dina pam wo bia Dina your friend papa bi na me ya de papa your friend papa bi Simon Boama you see first the ohon wo no opese on boa but offer wo no won feel say oba be si wo ware ni ade am ya na de me nam so hin pa chonka bibia na enye Simon Boama pe na be breed wo ya so hin pa chonka bibia e wa no wunim wono so no amini say adwuba no because I was say no wo hu say me preach krom a wo hu say metimi aye nyu no so nyame adom na wono na twere nyoma Sisiria afrumu ba mabodi ni ma Sisiria mafo afrumu ba wana manti de ne Sisiria mafo Dina nyina na e wo so fa ko enti we na we see we the pupil teacher no then na we train kwada no Sisiria na Dina Cecilia for mesanso emamo akwaba ebiemo Pastor Richard Obriyeboa enene dey meneno edi ehya ye betwetwe enkomo Apostle memo akwaba Yeso papa empombo kodie Yeso adom ho ye pa na so nyame adom ho ye yase sofo ye share ye the evangelist Dina Asamoah eka ye ya mgidi se watie ni nsem no de na betimi aka fa ho yase bi papa edi ka me ma ahwefo ne atifo nyina nso so akwaba bi sa chia wo so ni aba me dase bi de ma me Dina kan baby en kware okay baby nso so mintimi anyi ntu na mintimi ntina kasafidie a
nipa nyinaa ni wiase nyinaa ehwe yi enkase ensisudua se sanity ade hin na ye no kware na de na ontimi nsisudua se osi anwontufuo ni bi susu se otonyo no nko a de oware osofo a na asofo ni bi susu se otonyo no oya sofo ni nko a de ohia onwuntuni nu a na omo ware a ebeye simply because se nwuntuni nu abeto nwoma ma osofo no ansana osofo no aba ne altar so abaye de abe preach ohwe sa statement ya okan ya baby no me I disagree. Okay. If you say etodo bi a osofo bi wo ho a onhia sa obi beto nwoma ansana wasase aye administration. Okay. Ana masase akanyame asem. Osofo bi wo ho a onhia sa obi nso wo ho a ono nso ehia nti ni ohia sa onwuntuni beba altar no so first aba sori nyame bi nyame aya nsa no nyame honhom atimi asori no ono na bia ni interest ebekwa akodi onwuntuni bi mu se ene ohia onwuntuni wo ya etwa se okwan bia so twa se oye de oware no because bia obeto nwomo a ono betimi aboa no amoto nwini wi a otimi akanyankopon de ya asem enti sa nipa no de obego all mass se ne be ya onipa no be de obenya no bo nso a ogina ono ma that's a yes the law oyinya so ba be gina otan so obeye de obeto no in fact me ho osofo bi a oye administration krampo no a oye singer na won church a o ma nwom so a na wakata nwom no because oso nankopon no kasa enti etwa se utimi ama nwom no eba fom na otimi tie nsem a wona meka no wi a watimi di nsem no ama congregation sa nyame nipa wi minyi se obehu onwumtuni bi na by all means obekase ntuni di amenya na sole a pe nditwase kwan bia so bia de menya no eni nti na meka se baabi no menyi ntum baabi nso megitum ti se de meja to de menyi ntum no na nchimu no eni. Okay, na so for hu ne say de all can or prove be because ye share yanum tufo ya dodo na nua ba ye mame ankasa ye gift was say na o ware sofo e na one no and ye hu de bias say o ware minister MP and na ye share Joyce Blessing so a onu mpo de na ne kunu nye sofo ba onu so ye nyumtu ye share oba pa Christian onu so na o ware Pastor Love enti no wo hu ne se that motive na ya anyuntofo no so de ekone bo hanya so sofo no na ebe panyumtu ni bible ho no anyuntu ni no enam se ni motive se metonwum nkwa de me nkonkọ ware sofo se de meboa no ewo enyumtu side na nunti na ma wo ka se wo mo life anase wo ma aware na wo mu dwumedi wo mu de ntimi si bi unhu ne sa Baba meka ne se okay yanware adom Samu yes yanware adom adenti yanware adom de nti a meka se yanware adom no se adom nti na mekọ ware no a adom no firi ho a ene me nware ni bi because me hwa adom a na ekuta no na mekọ ware no nemu no se me ware wo nipa no se ne ositie bia saa because won to me no onto a enya na adom nti na me ware no eya ware na ma ware no and aware is different from adom. Aware is different from gift. Just if you are fortunate, assume being the woman or the man, now kunya obe man no ana oba no na se sa ade no ewo nimu a sa adoma chede no ewo nimu you are fortunate. Baba ma cho de me kan o tema say yeah you are fortunate. Ona me aboa. okay Anya sa ne amfa sa de we anhye tim se ye nware adom na emumu no ye ware onipa no se ne we de otie bia asofo ne ntufo aware de ebekoso aye de aye basa na obi sa me se mi susu se bia suahunu bia wo nti na for example to say Joyce Blessing
no kunu say just blessing for the any dey onu po ni kunu anya so for yen hwe gift was say ni Christian love ne ofilia na ntachimu omo nyina omo ware asofo asese no omo ni hobi mo makofa different people enya onyumtuni na osofo no ware no pese na enya onyumtuni osofo na onyumtuni no ware ni pese na ma ware no ye abreki me madwene mu minyansen mu ntiase emu no de metimi agina ha no makase aware eye goals vision se me go ana me vision be ma aso be ma ene wo oba no wo vision or your goal eba ben kromu a ni nyina ba ya ba ko gemi de atum so me je odi aye de atum a me nyini se aware ne be ye de ebegu wo kwan ne mu sa vision na ma ya ba ko a ba bia obema no epese okoro no ba bia oba ne pese okoro no se oba ko an support ba ko a ene na ya na ema aware ne ye de egu oba be enum tuwi oyo sofo na wasori be nyini a emfa ho ne oyire a otonwom okay ena emfa ho ene ukunu a oyo sofo se oyo ba uminisi as a singer we are gospel musician na uminisi be nyini a we na sama point a dependence se ya ani so ade hunu a unu ukunu nyina mo wo se me pese ye kwa ha pese ye fa ha pese ye se okay sir be man no support oba no so nye de and support but support no to each other no ama ene de eye de ya kenike aware no ene de enkuwie nti obai me kana fidie nso ne se asofo ne ni ntufo no mu kohia ama o ma ware eye basa no one bia na ejina adwe a omode ya de omode koye okay sa adwe ni sa oba ne to nimu nti ana wudi na chidi a Bible say no nipa dwene no sa na oye de sa na ote eni nti sa ya dwene ni sa oba yi to nimu nti ya dwene se oba ma yi sofo oba se suit oba bo tie da ya oba tena ka mu ho na nikopon ba de e be sira no be nya ka onya ka na me nso be ntuni a obi ahu mi de me nso be tena front ene chi street ni bomu ni ntwidie e di odo yi oka mu ba bia so dem kra e di odo oba ba sa dia aware no enyina na momu no se ye kan se de na me di na me nie sa oya gifted so oya gifted aya ware e na me di na de na ma me osofu bi organa me monidi ana ide ne ntonyo ontimi umman larisi bia ontimi onye good but one day sofu ni administration o ware na wie na ba so de o administration na no se that say yes the no na ko podcast say me say iya ba this no ba ntuni kese e Ghana me ma so ni di o mo wadan so but me mo di ni mo be body e se maame no sofu ndi oye gu oba no so bompa kakaka maame no wa ba ye ntuni kese ya pa me body din se pe na mo hunu kunu me body kunu din se pe na so o mo hia no na ne yere na nyede ento nyi bato sofu ndi no yodifu a na me de ne yede ni edwuma asofo yembra dina Asamoah evangelist ne nsem o kan ye no eso utimi hwe obi experience ade a obi akom etimi gina so ekase ene ese bibi se nipa no wura mu na ese na ato ne dia ebetimi ato me nso nti ene me ko because from the look of things and they said they were narrating ni nsem the nti a wontimi enware up to now because of say anyuntofo na dodo na hu ni say e wo say otonyum dia asofo ene onware na asofo no so wo mo enka no kwinti wo mo na eruni anyuntofo no dodo na elise no nti no chese aware e dia aware kwa asofo bi ba na nim krampo na obebe ka che ne say wo pe no krampo na nya de say wo be or like obe give in to yes of na obe accept na nti mpese me hu say situation obi akom no utimi efa de chechire wo ho to the extent say de nipa ne fa mu no sa na me nso me fa mu nti ene de so obi ba na oye nipa nyame nipa nkwa de a mempene ne kwan so ano no mama dina
she is getting it wrong. So see a new thing or that's to up to date because I saw for back they come to propose. Now we reject one more just because no any fellow gospel artist ni bi ware asofo obi ni mu eni nti oma we agua na se odigina omo experience ne so na eni nti na asofo ba na kwan mu a we reject omo dia are wrong if he said obi experience our form eno nkyira won so se won so be go through the same we were born differently. Okay. Even me baako won kwada mienu. The fact says me baako na won kwada mienu no. Eno no enkyere se obi omumienu sabere aye baako. Obi a sabere de ya enko. Maame ensuma etuatua wiemu. Ye ni hu ni saa o. But ebi aye kese asin de ya ebi. Eni ntimi kan se ya. Na kan se mama dina entimi nyina so nkasa eni nti na up to date waye de oteho. The couldn't be up to date or Chihono, if I was a chair. Okay. But say, Obi soon tea. I'll call a rear, or you to need be soon tea, or call a rear, and I'm a running to me and you or not suffer, and in tea. That's a whole say, and into so soft baba, into whom fano, shenanimu cry, or warrior council, yeah, it's wrong. Also for now, Ghana for Binumun so or Mutie, a ye, mammy, semi or moon so do my drink shop, baby, Binumun, they say. Said the walk and so will be approaching no when they say, any panel, and yeah, you quite so no day bow your root to the person near you know. A bit to say because of a any attitude that will show the children, a year, a memma, one mobile in Chintina, amma, a year, still that's what to hold being to me approaching because of say, Abia like or mobile or your hey, because social video now all can a year. Post ni busa ne say nipa da se ni bia na so obo papa bi din say wo ye na agin say wo boa no o kasa wo hwe ni bia wo ye no wo so na wo ye yi say o bebe no na wo hu se ya nti amaga no fo su say eye ni su ni ne banti e na ama up till now wo te ase a wonya ekunu eno so de na betimi aka fa Papa me da sibi obi a osuban na onipa bia wo ho a osuban ebedum rebini oye dey a ebeye dey ebepi. Okay. Me radio presenter bi ebi a ono onhu me because a chapa wo komase imonidi na me babi ene sa radio presenter na fine pa na yekoba bi se maame no ekopedan that time na I was young preacher bi a afena na me ba ti maame no onim me nti ono so a presenter wo komase we no na me ye bibi kaifo ye no me ye bibi na sane oba no kwan fa so a okasa kire me oya me no ama the whole day me mood nyina esay but up to date I present to Kumase ye telling come ni di oya oba. Okay. She's also an evangelist. Okay. Ba me ni di enti ama ekoya sase evangelist for no e ma ni binom ebinom I have to be careful. E ma ni binom wo ho a omusuban ama emema ntimi emenwo ebinum subai entimi ma mema emma omo ye so spiritually inclined say opese otese honkonkona ka ate ne say na yiri ni sorry ni kunu ni ni bibia ya sunsun ba ye fa sunsun nso anware Samu. Oh yes. Na ya fesu ware de de na ware se nyame na kasa cho se nipa we oye ma wansa na won so watu ho na mo ana oba pe se nipa na ba ti se kwahye abusa mi se suban nti ne bia ye ma me dan na isusu se wo da so tu ho no mu oba pe suban no etodo bi aba se watch and pray. Okay. Watch and pray. The watch is physical things and the praying is the spiritual one things. Okay. And then tino we share sa combination there ya emienu ntino we share combination we say mienu wi a wo bom pa ya na honhom na ye de akasa ye de akire wo no physically you give the people or the men that are coming a chance in your life. Okay. And then you assess one of these men ahead eba na wo de oba na hu na wo say ebia obereni me life ebia obeseme. Meanwhile, you have not given the person a chance
to come into your life for you to work with what? With that man. How will you be able to assess that man? You cannot assess him properly. You can't. In total. You can't assess the man into details. Oh no. Oh yes, Sebasa, because Bearman was so money, a quenya. No, Shasha, send a sophony be a young man being no. So for ya, oh, Okusiani, San Obey, Obeyawana. Oh, my nippon chance of coming and Wabrabo, Mansu, Sasha way, Swadia way, a so Timu said, and Nuninti, obedient, and a better be about a software, Obemanide, and then the own super now ages. Yes. Also, but now ages. Oh, but now ages. Ages. Pa. Also, ye dey ansem no eba na wie ye no eye okasa no make some eye comment bi say sofo bi eye nkrofo bi free crime ba kuma say bebe ma prophecy bi say an omobo mpaye omuhu sese ni say na it got to the time say onyusu bible no emfa embo nipa no manipa ne enka no kwem na say obi twa wontro na uhu ni say ntro na wutwa bible that moment no must you use the Bible to defend yourself and have for others to know say the nipa you can true. Good. You can obey me a catch any pan say maybe uname home catch them say they all can and you know cray. But say obey Bible say like in the form of assault you saw the Bible no buni pano. It is wrong. After all, any pano maybe all bow on China or ban in a dad ya a council. And I wire de Uwakum Ebia Oban in the name of Set Unanko Ponce. I have been swap no master. Minima so babia na all peg go be all peg be a free when you pay you. No back at them and nipper way ever solid. Send the Hano. Into a back and stop a penam semina into my yes, man, unsubby differ, Muna dear. But why so desperate, said when you put on the neighbor or baby the every no, Jimmy made to understand, sir, on my enemy at the Ekasa. Let me be a manure. Jimmy, I'm a confirmation part. Yeah, and no, mammy, and some more kaye. Then I'm soon no effort, any decision. I what take is any motive behind. And mamma or more approaching no nunti, ama up to now. Mammy, ye who say, or check how one as say. Nkofo one more musu no the same spiritual ina no musu ewo mo twen say an Nyankopon beba abeka chel say ne be ma wosi wanim je ukunu nie obay wosi wanim je wo yiri nie enu bi na nkofo hwehwe because e den a wo mo hwe nkofo yes an ododi akire wo sua dodi kan nante into o masua nkofo o ma hwe nkofo mo so o ma ware nkoye because of certain things into ene ono wo twen say Nyankopon mom na emfa nipa ne mbre no no efuto be na ade be ma wo Papa medase. You two years in afo, mabuni in afo. A software nyimtofo, obi bia Kristo ni bia was so our real person or warrior a dear no, won hu ne wonye de onye ne meka ne say atu mom fo say. Our real hui. Aye wu nipa, ana wo ko make you choice. Okay. I make choice wi a, wo da ko kire nyame. It said the Adam. It said the Adam. Onyankopon ade if ebre no oka se me honam me dompe mu dompe na we ni e be fa ne de ya oba e just Adam agya ye dey atum apart from Adam de no onyankopon entwusu onipa bia ma onipa se ono onye de onwa na emu no eye wo ana wo come make you choice na wakonami anim na ade o de akochire no eninti se obi tie me oba bi tie me bema bi tie me o hwa ye mfi too much gh na o tena ho no se ne bre aso awawe mu eninti o bampa se onami nkukuru obi amfa ni mfi ba bi nya den emra ane de ansi na mamu no wonipa no una wo se make the approach take the step ne ko na ukwa na wo nipa na ko chi nyame make you choice onipa na wo so choose ade
we are oba ntimi ntwusu ba be ma ba betwusu but wo oba no be ma na ba onso ma na kwanya na won hwe se wo de ne ko kire nyame ona me ba ye de abaji atu eno de me gidi se so be ma ne ba na wo di ne tum na wo ka so ke waji watum fa ya bo na nkopon de ya empire hono mo ne na ona me pene so a obeda na di ona me pene so a ona na di ebiem enyum tofo asofo me sere mo me ka we se men hwa onyum tuni bi nyum a oto o yo sofo a papa no masofo de ne die mo mi se da me se ye o yo sofo a enhwa onyum tuni bi nyum a oto na nkodi na chi nkwaware ne wabre a oname nkae because ya nware adom sa na onyum tini oba enhwa sofo bi aso dan kakraka fefefe na nkwaware no because okwaware na mpanimfo sa na ade hyenhyen na yede na ye go nti no ka kira wo se osofo yi me ware ni because oname na de na yede na de na ma me ana me hwa mabra bomu no enso obetimi ayede aboa me ankobasa na okodi se adomachi obatonyomo maboa no be se maboa na aware na nya de be yede bekọ ba bia me di wie no obia ni wa okase oware adon I would disagree obia obeka se oba oni ware ni because of nyum to be ma oni ware because of oye de ya so obi mfa sa adwene no enchiti menko ware adon ko ware onipa no se ni buti bia Apostle nyame show bebre pa say yeto nsade from susu nya pepa no na wo baye fa wo number etu de bia no bi behia say wo no wo ebetwetwen enkomo a my number I will be to frame assisuni for counseling for prayers and for tiase bia on sama etwetwen ye onti bibia se a obetimi aframe ewo 0246 42 63 75 0246 42 63 75 Abusiafo aha ene yedi adwumadie no esie subscribe to your channel no na like your video share nso ma abusiafo ene adofonom obetimi nso follow yen ewe ye IG page @tumagh_ na adwinche bia wo no emrepam no yedi atu edwa ede amamo me amedi adwumadie ho cha me medin ene Akwia Sikapa da sene ebesa na hia makram